Дорогие друзья, здравствуйте. Tere. Hello. Is there anybody who doesn't speak Russian? Raise your hand, please. Нет, не говорит. One, two, окей. А ma siis üritan tõlkida. Нужна перевод, да? Вот это режиссер. See on lavastaja, avaliku lugemisel. Dan Jeršov, Он будет переводить. mina hakkan näitama, tõlkima. Спасибо, что вы пришли. Aitäh, et tulite. Мы находимся на территории фестиваля. Asume festivali territooriumil Ljubimovka. Kaja, just. Можем по-английски. Võime ikka inglise keeles rääkida. Это фестиваль, который собирает лучшие пьесы. See on festival, mis koguneb parimad näidendid, Написанные на русском mis языке. oli kirjutatud aasta jooksul vene keeles И представляет их в виде читок. ja esitatakse avaliku lugemise moodi. Эхо Любимовки прошел в больше 30 городах всего мира. Kaja oli toimunud üle 30 erinevate riikides ja От Лос-Анджелеса до Los-Angeles, Тель-Авива. Tel Aviv ka И вот сегодня ja täna Tallinnas. Сегодняшняя пьеса автор Полина Бородина. Näidendi autor, tänase näidendi autor on Polina Borodina. Она живет в Ta Берлине. elab Berliinis. После этой читки Pärast seda avalikku lugemist у нас будет онлайн общение с автором. online side autoriga. И мы сможем задать вопросы автору, если у нас такие вопросы. Ja meie saame esitada igasugused küsimused, kui meil selliseid tekivad. Еще надо сказать, что эта пьеса была отобрана в специальной программе, OFF-программе. Peaksime ütlema, et see näidend on off-programm, ta on nii-öelda eriline. OFF-программа – это программа, в которой собраны уже признанные мастера. Off-programm on see, kus juba nii-öelda valmis meistrid esitavad oma tööd, oma näidendid. Полина Бородина как раз такой вот Polina мастер. Borodina üks neist meistritest. Она уже очень много лет пишет пьесы. Ta ammu kirjutab igasugused näidendid. И эта пьеса интересна тем, что это такая первая ее пьеса в эмиграции. Ja see näidend on huvitav sellepärast, et see on tema esimene näidend siis, kui ta kirjutas migratsioonis. Приятного просмотра. Спасибо. Mõnusat vaatamist. Aitäh! Polina Borodina, Berliini sündroom. Aitäh Arturile ja Maxile, et vedasite kirjutuslaua kohale. Mul ei läinud seda vaja. Tegelased. Noora, Markus, Leena, Sabina, Hammad, Noa, Tim ning seersant Võde. Ühtlasi loen mina remarke ehk olen autori hääl. Esimene stseen. Ta suri. Suitsune elutuba. Harvad tuuleiilid löövad avatud rõduvukse vastu seina. Seintel ripuvad viltu teibitud vanikud. Origami paberist vagiinad ripuvad lühkri küljes. Markus, Leena, Sabina ja Noora istuvad ringis. Keegi rohelisel räbalal diivanil, keegi patjadel. Nii, mängime põhilist probleemi. Nagu mul probleeme vähe oleks. Nüüd veel ka põhiline. Selgitan reegleid. Süütate klaasis absindi, kuni see põleb, räägite, milline on teie suurim probleem, kustutate ära ja joote ära. Selge? Mida iganes klaasikese absindi eest. Hakkan aru saama, miks see mõnes riigis ära keelati. Ma arvasin, et keelatakse ainult meil. Ja enam ei pane nad sinna mitte koirohtu, vaid aniisi. Mida veel? Maailm on lõplikult hulluks läinud. Sa rikud mul kogu meeleolu. Võt see on päris ehtne absint. Roheline. Mis teil veel vaja on? Nii, kõik, alustame. Noora, sina oled esimene. Teeme nii, et ma olen viimane.
mul on primafoobia. kõik vaatavad huviga Noora otsa. Hirm olla esimene. Ma isegi vahetasin lapsena oma perekonnanime ära, et mitte olla klassipäevikus esimene. selles vanuses ei saa perekonnanime muuta ilma vanemate loata, aga ma tunnen su vanemaid lapsuke. Läbi hammustasid. Ma lihtsalt ei taha olla esimene. Sabina? kui midagi juhtub, siis see oli sinu idee. Markus valab Sabinale klaasikese absinti. Paneb selle põlema. Sabina kustutab leegi, joob. minu õde esines Teheranis ilma hidžaabita ja ta kadus kuu aega tagasi jäljetult. ma arvan, et ta tapeti. Kõigi näod lähevad morniks. Vaatavad Sabinat. Sabina puhub absindile ja joob ühe lonksuga ära. Sabina, ma... Tunnen kaasa. Kuulge, see oli loll idee. Kerime tagasi. tuleb välja, et ma pihtisin siis niisama. no ei, sinu poolt. Leena võtab absindiklaasi. Markus paneb selle põlema. Leena vaatab õhtu. Minu poiss mõisteti süüdi, aga ma ei tea, kui kauaks. Kohus toimus Komelis kinnisel istungil. Paragrahv 368. Valgevene presidendi solvamine. Hiljuti lõpetas ta kirjadele vastamise. Kas keegi oskab öelda, miks me hakkasime seda mängu mängima? Olgu, kuna see oli minu idee. No, anna tuld, üllata meid. Leena võtab absindiklaasi. Paneb selle ise põlema. Vaatab leeki. Hai sõi minu ema ära Punases meres puhkusel olles. See juhtus 2 aastat tagasi, aga ma ei suuda siiani supelda. Joob klaasi tühjaks. Isegi järves mitte. Aga sa ütlesid, et su ema suri infarkti. Ma arvasin, et haid söövad ainult venelasi. Leena. Miks ei rääkinud? Miks sa mulle ei rääkinud? Muide, ma kinkisin selle reisi talle sünnipäevaks. Pizdjats. Tuleb välja, et nüüd sinist mina. Jah. Markus süütab absindiklaasis. Paneb Noora ette. Noora joob selle ära, unustades enne kustutada leegi. Noora haarab kõrist. Ta ilmselt kõrvetas kurku. Kas kutsume kiirabi või annab talle veel absinti? Ma ütlesin, et leek tuleb kustutada. Palju õnne, nüüd on tal üks suur probleem juures. Mida sa vahid, too vett? Markus toob klaasi vett. Leena guugeldab midagi telefonis. Tuleb Markus veega. Noora joob ühe sõõmuga tühjaks. Kõik vaatavad süüdlaslikult Noorale otsa. lama. Tundub, et ta tahab midagi öelda. Noora jätkab ümisemist. Mulle tundub samuti. Ma tean. Markus võtab kuskilt paberilehe ja pastaka, annab Noorale. Nagu munaka bleski tsirk. Markus loeb. MSP. Mis on MSP? Kas see on mingi kood? Minu sinine perse. MSP tähendab minu suurim probleem, Markus. Ahah, täpselt, niisiis. Minu suurim probleem, ehk siis tema suurim probleem. Loe juba. Ma ei suuda armuda. Kõik vaatavad Noorat. Teine stseen. Minu riik eelistab. Noora tuba. Noora ja Markus lebavad kõrvuti voodis. Noora lehitseb Tinderit. Markus piilub üle õla. Luba, et sa ei lähe teidile lääne sakslasega. Lolliks läksid, et sellist asja paluda. See on šovinism. Ma olen Leipzigist, nii et rangelt võttes see pole šovinism. Rangelt võttes. Sa hindad inimesi nende elukoha järgi. Tere hommikust. Esiteks mitte elukoha, vaid sünnikoha järgi. Ja teiseks, nende lapsepõlv oli teistsugune. Muretu ja jõukas, neil polnud Alissa Makki ega ise kallutajad. Markus, mul polnud ka Alissa Makki. See pole oluline, ma räägin põhimõttest. Sa reedad oma vanuse nende makkidega. No see oli ju sümpaatne. Kuidagi liiga sile. Kas sa tahad kedagi PPI-ga? Millega? Piiripealse isiksuse häirega. Selles linnas antakse see koos sissekirjutusega. Tõsi, jah? Vaadates ekraani. Ei, iraanlane ei sobi sulle, tal on posttraumaatilise stressi häire. Vaata seda, ilus poiss. Ta on ukrainlane. Ja siis? No tal on ka PTSD. Kas sul siis pole PTSD? No seda enam. Sa klammerdud tema külge, hakkad teda päästma, aga tema piinab sind. Aitäh innustuse eest. Ja pealegi ei hakka teda kunagi mõistma, sest sinu riiki jumal tänatud pole keegi rünnanud. Minu riik eelistab rünnata esimesena. See oli ammu. Kõik on selle juba unustanud. Aga siin on tegu värske traumaga. Markus, ma ei saa aru.
IT-mehed ja läänesakslased pole sinu jaoks piisavalt huvitavad, aga pagulased ja kunstnikud on kõik diagnoosiga. Mida sa mulle soovitad? kuldkiharatsooni. Noora vahib Markust. Kas sa võrdled mehi toolidega? Miks just toolidega? Sest kui kuldkihar karu koju läks, ei sobinud talle just toolid. Ei hakka vaidlema, sina oled meil filoloog. Ta on alati häirinud see muinasjutt mutist, kes ilmub võõrasse elamisse ja miski talle ei sobi. Tooli, muder. Ma üürisin kord välja korterit Airbnb-s. Kõik kliendid olid sellised. Üks kirjutas, et WC ukse käepide polnud ergonoomiline. Ta arvas vist, et see peaks täpselt tema peopesa kuju järgima. Ainult, et nemad maksid raha. Aga kuldkihar tuli kutsumata. Teisalt mehed hindavad ju teid, naisi, nagu toole. Miks sa ei võiks nendega sama mängu mängida? Vaata, venelane, kas see kõlbab sulle? Ekraanil on mees läbipaistva kilekotiga, millest paistab õllepurk. Ta seisab poe ees, millel on silt Venemaa. Jeesus Maaria. Nii, ma kustutan selle jama. Mida ma oma lastele räägin? Et meil oli isaga armastus esimesest svaibist. Igav. Ära lihtsalt lapsi saa ja kõik. Nad reostavad planeeti. Noora jätkab poiste lappamist. Vaata milline. Mett vend. See tähendab, et ta on natuke elu näinud. Midagi see meenutab mulle. Feminist ka veel. Kuule, lase käia. Isegi kui midagi välja ei tule, vähemalt vabasta end. Vabastan. Issand, Noora, kas see siis naiste keelt ei räägi meid? Noora pühib poisi paremale. Palju enne, meil on match. Ma ei ütlesin, täiesti probleemivaba noormees, küll sa näed. Otto oli ka probleemivaba. Ma ei taha seda nime enam kuulda, Noora. Vaata, millised kulmud tal on. Täpselt nagu minu Danielil. Lase käia, kirjuta talle. Noora pühib lõpuks poisi paremale. Kuidas sa arvad? Miks ta nii tegi? Ma ei tea, kallis. Markus embab Noorat. 3. stseen, sa oled liiga hea. Noora ja Markus tulevad kioskist. Mõlemal pudel õlut käes. Kõnnivad üksteisega vahet hoides, vaikides. Ma päästsin eelmisel nädalal koera. Veterinaarosakond oli ülerahvastatud. Tal oli kopsutusse. Ma pumbasin vedelikul välja. Ta hakkas hingama, ta jäi ellu. Hämmastav. Vaikivad. Kui see sind ei huvita, võime millestki muust rääkida. Ei, miks? Väga huvitav. Lihtsalt sinu kõrval tunnen ma teravalt oma, kuidas seda nimetatakse, tühisust. Mis tööd sa teed? Ma olen kirjastuses toimetaja. Vau, kui lahe. Tavaline kontoritöö. Kes me oleksime ilma kirjanduseta? Bioloogilised artefaktid. Eelmisel nädalal toimetasin ühe Myanmarist pärit kuti romaani moslemite genotsiidist, mille korraldasid budistid. Ma arvasin, et budistid on head. Ma arvasin ka. Peatuvad valgusfoori juures. Tead, kui ma lapsena sain teada, et kilmkonnad on lihatoidulised, elasin seda pikkalt üle. Sa oled vegan. Ja Hämmastav. selles pole midagi erilist. No olgu pealegi, Tim, räägi oma tumedamast poolest. Lähevad üle tee, kõnnivad pargi poole. Mis mõttes? Hallim tegu, mida sa elus oled teinud. Ma eelmisel nädalal võtsin naabrilt ilma loata ühistransporti kuukaardi, kui enda oma kaotasin. Hämmastav. Midagi on valesti. Ei, kõik on õige. No ma näen ju. Sa ei saa aru. Miks mitte, ma olen ju tark. Ei, sa ei saa midagi aru. Sa pole supermarketist süüa varastanud, petnud oma kihlatud kulmapäeval ega joonud end purju mošees. Kas sina oled varastanud? Ei, Petnud kihla? ka mitte ja joonud ainult protestantliku kiriku poolt. Aga ma olen toimetanud raamatuid, kus räägitakse varastamisest ja petmisest. Ma omandan kergesti teiste kogemusi. Selge. Vaikivad. Mu mees jättis mu maha. Põgenikust ukrainlanna pärast. Minu kaastunne. Me võitsime ta enda juurde, et aidata. See oli minu idee. Tema ei tahtnud ja siis... See pidi olema raske. Kas te suhtate veel? Issand, see on ju romaani süžee. Ja sina läksid alt. Kurat võttaks on sul ka naljad. Pole paha süžee, ma olen nõus. Väga andekas autor Harkivist. Sa ilmselt põled läbi toimetada sellised valusaid lugusid. Ei tea. Vabandust, kui läksin kohatu küsimustega üle piiri. Üle piiri.
paneb tühja pudeli parkiva auto peale. Tim, sa oled liiga hea teiseks kohtinguks. Vabandust, lihtsalt ingel, ma pole sinu tasemel. ma olen inimesi tapnud. Ja millisest romaanist see on? see pole romaanist. Sul on näitlejaoskusi? Noora vaatab kivistunud pilguga Timmi ja lõpetab naeru. Tim võtab välja telefoni. Logib sisse numbrikoodiga, siis graafilisi koodiga, võtab prillid eest, et teha näotuvastus. Lõpuks näitab midagi Noorale. Noora vaatab imestunult üle Timmi õla ekraani. Kes see on? see olen mina. Ja mida sa teed siin? kas see pole näha? See lendab headesse või halbadesse inimestesse? Inimestesse. Peamine, et see lendab inimestesse ikka. Vaikivad. Kohutav. Saksamaal on organisatsioon, milles ma sõdisin ja seda peetakse terroristlikuks. Tuleb välja, et sa oled siis terrorist. Tuleb nii välja. Noora suudab Timmi. Ma pole kunagi terroristi suudanud. 4. stseen. Ma kuulsin, et nad proovisid. Markus lõikab köögis salatikraami. Noora seisab kõrval ja näppab köögivilju. Ei noh, tehniliselt on ta muidugi Siegfried. Mis mõttes? No ta võitleb draakoniga. Võitles. Mis kuradi draakoniga, Noora? Ta läks Süüriasse sõdima. Tal pole peas kõik korras. Sa jätad olulise detaili 2 silma vahele. Mis sitaks oluline küll. Jah, oluline. Ta läks Süüriasse, et võidelda ISISe vastu. Kaitsma naisi ja lapsi. Palun ainult, et sina sinna ei läheks. Kas ma näen välja nagu hull või? Ma pole milleski kindel. No, keegi peab ju maailma ISISe eest päästma. Kuigi see muidugi ütleb midagi tema psüühika kohta. Bravo! Sa hakkad lõpuks aru saama. Aga kas sa tead, miks see organisatsioon on Saksamaa terroristlikus? Sest nad lasevad rakette. Ei, Markus. Sest nemad on kurdid. Ja meie oleme Türgiga sõbrad. Ja Türgi vihkab kurde, tapab neid, piinab ja deporteerib. Ja kurdid on siis kõik head inimesed. Ma kuulsin, et nad üritasid Hagia Sofiat õhku lasta. Üdini häid inimesi pole olemas, Markus. Kuidas sa oma 40 eluaasta jooksul pole sellest aru saanud? Olgu. Mul on kama kõigist kurdidest ja mitte kurdidest. Mind huvitad sina. Sa siis tuleb välja armusid või? 5. stseen. Mida? Üldse mitte. Noora suudleb Timmi. Tim vaatab teda suuril silmil. Ei, ma ei tunne midagi. Mis üldse mitte midagi. Üldse mitte. Aga mina tunnen. Äkki proovime uuesti. Tim suudleb Noora. Noora tõmbub eemale. Vabadust. Noora jookseb pimedusse. 6. stseen. See oleksid pidanud kohe. Köök. Noora ja Markus istuvad laua taga. Noora sööb, valides salatist ainult tomateid. Markus istub kangestunult tema vastas, kahvel käes. Nii et sa armusid või mitte? Sa ei loe mu Twitterit. Sa postitasid sellest Twitterisse. Ma loodan, et jätsid pikantsed detailid välja. Millised? Tal on keel nagu kassi. Kare. Ta sõdis Süürias põrgu pärast. Ma kirjutasin nagu asi on. Sul pole vaja rohkem jamasid võibudega, Noora. No aga mina ei käinud Süürias. Leena rääkis, et Venemaal pandi 2 tüdrukut vangi, sest nad kirjutasid näidendi terrorismist. Kujutad ette, näidendi pärast. Me pole jumal tänatud Venemaal. Sa ei tea kunagi, kas oled Venemaal või mitte. See laieneb kiiresti. Ja ma ei kirjutanud näidendit. Ainult ühe postituse. Kurat, Noora, sa armusid temasse. Ei, mis ei söö? Tänu jumal. Kuidas? See on nii väga tahtsid seda. Pärast seda, kui ta rääkis, et istus Süüria kaevikus. Seal polnud kaevikuid, ainult kõrv. Vahet pole. Sa oleksid pidanud kohe lahkuma, kohe ja mitte tagasi vaatama. Aga sina millegipärast suudlesid teda. Aga meie eesmärk on, et ma midagi tunnetaksin. Õigus? Ma ju püüan, Markus. Sa armud mõnda teise inimesse, Noora. Normaalsesse inimesse. Markus paneb salati lauale. Süüakse vaikides. Kööki tuleb mantlist Sabina. Ta oli telekas. Ta on elus. Mu kullake. Nad piinavad teda, ma tean seda. Istu. Söö midagi. Sabina istub laua taha. Markus toob veel ühe taldriku, tõstab sinna salatit. Sabina naeratab õndsab. Sööb. Noora telefon hiliseb. Noora vastab.
Raul Libermann, jah. Kes seal on? kriminaalpolitsei, seersant Weber. Seersant Weber. Meil on teie jaoks olulist infot. Kas saaksite neljapäeva keskpäeval läbi astuda? Saan küll. Sabina lõpetab söömise. Noora paneb telefoni lauale. Nüüd vaatavad kõik Noorale otsa. Pikk vaikus. Noora telefon teeb häält. Uus match. Noora näitab ekraani Markusele ja Sabinale. Mida arvate? 7. stseen ja kõik on kinni jäänud. Noora istub noa vastas. Nende vahel on malelaud. see on loll käik. Lipp sööb su etturi ja siis paned ratsu löögi alla. Püüan välja mõelda nutikat käiku. See on keeruline. Nagu elus. Su aeg sai otsa. Kas me saame mängida ilma kellata? Selle kogu mõte ongi, et kellaga mängida. Ma mängin nagunii iga päev kella vastu. Õigeks ajaks tööle jõudmine, arvete õigeaegne maksmine, meilidele vastamine. See muutub piinaks. See oli sinu idee. Sa teadsid, et ma ei oska. Tavalised inimesed millegipärast kohtingutel pummeldavad. Mina mängin malet. See tundub mulle parem viis stressiga toime tulemiseks. Selge. Ma tegin käigu. Ma näen. Sul on sahk. Super. Mul on väga hea meel. See ei ole sportlik käitumine. Kas sa alati kritiseerid võõraid naisi nii kergelt? See on kingitus. Emalt. Ta sünnitas 3 last, et võrrelda igat neist 2 teisega. Mitte kellegi kasuks. Mina kasvasin suureks ja käitun samamoodi. Seetõttu mul ei olegi naistega vedu. Ma hindan su ausust. Sinus on midagi. Muide, sul on matt. Noora lükkab malelaua endast eemale. Noa asetab pedantselt malengid oma õigetele kohtadele. Unustasin öelda, et ma ei maga naistega, kellele kaotan. Täpselt õigel ajal. Sa üldse kellelegi kaotad? Ei. Selge. Vaikivad. Sa mängid sageli malet. Esmaspäevast pühapäevani. 5 südaööni. See on minu klubi. Kas sul ei olegi siis vastu päevi? Mul pole vaja malest puhkust. Seda ma ainult inimestest. Noa telefonis heliseb äratuskell. Siipeluga pese pannakse kinni. Lähme. Aita asjad kokku võrrata. Noora ja Noa korjavad laudadelt kokku malelauad, malendid ja kellad. Noa paneb kõik suurde seljakotti. Kuule. Mul on ka üks mäng, kus ma pean kindlasti võitma. Milline? Ma tahan armuda, aga ei suuda. Kõigile asjadele saab teaduslikult läheneda. Mida sa silmas pead? Kerime otse huvitavale kohale. Kas sa oskad juhtida? Noora ei jõua lauset lõpetada. Noa nipsutab sõrmi, mõlemad on toapõrandal maas. Kõikjal on malekellad. Aega. Noora vaatab ringi ja märkab, et kõik kellad näitavad erinevat aega. Tunnen, nagu oleks mind sama palju kui neid kellasid. Igaüks on kinni omas ajas. Noa vaatab midagi telefonist. Millises ajas on kinni see, kes minuga räägib? 14. mai 2022. Mis juhtus 14. mail? Sa rääkisid teaduslikust lähenemisest. Ma olen valmis. Noa minnes telefoni. Chat GPT arvab, et armumine on huvi, ühisosa ja taktiilse kontakti kombinatsioon. Kas sa juhid kogu elu läbi ChatGPT? Noa vajutades nuppu malekellal. Ükskord elasin terve aasta teise nime all. Selles on midagi. Kellad helisevad. Noa vajutades kellanuppu. Ma arvan, et kõik, kes on vabatahtlikult Berliini kolinud, on hullud. Okei. Meil on midagi ühist. Aga need, kes on siin sündinud nagu mina. Kellad helisevad. Kommentaarideta. Vajutab malekella nuppu. Nüüd ma limpsin su põlve. Taktiilne kontakt. Kas töötas? Kellad helisevad. Kõigil on. Ja kõik? Kõigi pole mind praegu 2 aastat puudutanud. Jaa. Ja Vaatab ennast pealaest jalatallani. ja kõik. Aga me järgime ju juhiseid. Kas juhised valetavad? Järelikult jätsime midagi vahele. Ma lähen. Valu! See siia. Puudutada võõrast valu on lummav. Ma lugesin ühest Ja artiklist. milline? Mu ema pole mulle 10 aastat helistanud.
kui olen kusagil, kus malet ei mängita, tunnen end 5 minuti pärast kõige mittevajalikumana inimesena maailmas. Ma kardan emotsionaalset lähedust, sest kõik on mind hüljanud, aga mina ei ole kedagi hüljanud. kas sa tahad ka selles valuvõistluses võita? Ei tea. Jah, Siis sa oled võitnud. Mul on toetav perekond, hea töö, mugav elu. Ma ei taha valust rääkida. äkki sellepärast miski ei toimi. Ei tea. vaikivad. Siis ilmselt ei tule midagi välja. Sul on õigus. Mine, ma ei solvu. vaikivad. Kas ma võin veel natuke istuda? Tahan lihtsalt olla kellegagi elavaga. vaikivad. Kas sa läksid hiljuti oma poissepast lahku? Mul on aeg minna. Kas sa tahad temaga minu kaudu rääkida? Kuidas? Ülekandmine. Pole kuulnud. Ei. See on siis, kui sa lahendad ühe inimese tekitatud trauma teise inimese abil. Ja nakatad kõik enda ümber nagu gripiga. Seda saab teha isegi surnutega. Suva. Tead mõni teine kord kindlasti. Kirjutad mulle. Sulle või kellegi teisele sinu kaudu. Vahet ei ole, mul on madalad lood. Ootus. Kas ma võin sulle ühe küsimuse küsida? Muidugi. Sa tahad elada? Mis mõttes? Kuidas saab mitte tahta elada, ma ei mõista. No, vabandust taas ja ei ole minu partii. 8. stseen. Te ei mõista, mis on. Öö. Noora tuleb korralikult koju, püüdes mitte müra teha. Köögiuks on lahti. Laua taga küünlavalgel istub Leena. Koorib kartuleid ja paneb need läikivasse metallkaussi. Kaussil on kartuleid mahu, aga Leena jätkab koorimist. Kas meil on mingi kartulipidu? Leena vaikib. Jätkab kartuli koorimist. Noora teeb külmkapi ukse lahti. Võtab pudeli veini ja paneb lauale. Kuidas sa arvad, kas vangis istuvale inimesele surma soovimine on kristlik? Mitte kellelegi ei tohi surma soovida. Isegi endale mitte. Kujutad ette, Paškal on armuke ja tema kirjutab ka vanglasse kirju. Kirjutas. Vanglasse. Mida? Ja siis otsustas ta mulle kirjutada. Me oleme ju omaksed, ütles ta. Kujutad ette? Omaksed. Mis mõttes? Ma ei tea, kuidas seda saksa keelde tõlkida. Inimesed, kes on, nagu perekond. Sugulased. Ei, sugulased on midagi muud. Sugulased on need, kellega sa istud ühise laua taga ja kannatad ära naljad, mis ajavad kõhu valutama. Aga omaksed? Omaksed on need, kellega vaikus on lihtne. Noora valab endale ja Leenale veini. Aga miks nii palju kartuleid? Rahustab. Ema kooris alati kartuleid kriisiolukordades. Nüüd, tehniliselt võttes võid sa talle truudust murda. Ja see ei oleks reetmine. See peab üksinda emigratsioonis olema. Igal pool on plussid. Ma võisin ka varem. Lihtsalt ma ei taha kedagi peale Paška. Ta on kõige julgem, kõige tugevam ja kõige naljakam. Saad aru? Berliini mehed on võrreldes Paškaga nagu Disney multikad pärast dokumentaalfilmi. Sa pole teda juba 2 aastat näinud. Võib-olla ta on muutunud. Inimese olemus ei muutu kunagi. Mulle tundub, et kõigil inimestel polegi olemust. Kõik Minul on olemus. Kõik need teadlikkuse kursused, katsed oma isiksust ümber programmeerida, praktikat, ayahuaskat, meditatsioonid, kingipeod. Need on nagu seksmängu asjad Euroopa frigiidse elu jaoks. Berliinis, Leena, juhtub vahel ka päris elu ja mehi juhtub ka. Ma ei tahtnud sind solvata. Lihtsalt mulle tundub, et teil siin on kõik ebareaalne. Ilus, korralik, sile, ebareaalne. Ja kus on reaalsus? Kambris, kus su Paška magab. Seal on päris. Aga kus on tulevik? Sina, Leena, oled ajas eksinud nagu minagi. Mida ma talle kirjutaksin, et ta aru saaks? Meil on kõik igaveseks, neil aga lihtsalt ajutine lõbu. Miks sulle alati tundub, et igavene on vaid seal, kus oled sina? Miks nüüd sellised küsimused? У тебя муж не сидел, он сам йогу дал по своей воле. Пашка бы так со мной никогда не поступил. Вы, немцы, очень странные. Живете в окружении иммигрантов, но ничего не понимаете.
Не понимаете, что в мире происходит. Не понимаете, что такое настоящая любовь. Не понимаете, что такое настоящий ад. Не понимаете, что значит жизнь отдать за свои принципы. Я об этом и говорю. Leena lahkub köögist, lüües ukse pauguga kinni. 9. stseen. Ma pole iial kellegi. Uurija kabinet. Noora istub suure laua ääres, mis meenutab poeletti kantseli tarvikutega. Klammerdajad, kaustad, paberid, kirjaklambrid, pastakad, märkmepaberid. Siin on kõike. Teises laua otsas istub Weber. Ta paneb Noora ette pabereid, millele ta alla kirjutab, ilma läbi lugemata. Nad vaikivad mõne aja. Keegi tappis ta, eks? Weber võtab kastist läbipaistva tõmblukuga paki, milles on paks raamatu moodi vihik. Ma teadsin, et keegi tappis ta. Uurija vaikib. Kas te arvate, et mina tapsin? Ma arvasin ise ka. Ma mõtlen sellele iga päev alates 14. maist 2022. Mida ma ei teinud, mida ma ei öelnud, mida ma ei märganud. Uurija vaikib. Tõstab silmad ja vaatab Noorat. Meie nii ei arva. Mina nii ei arva. Inimene ei saa lihtsalt niisama võtta ja... Statistika, proua Alzheimer, näitab, et meie linnast teeb seda 400 inimest aastas. See on 1,5 inimest päevas. Võib-olla on neil inimestel mõjuvad põhjused. Päris põhjused. Minu naaber Leena armastab seda sõna. Päris. Praegu on päris palju päris põhjuseid selleks, minister Weber. Sõda, diktatuur, šovinism, looduskatastroofid, ravimatud haigused. Me leidsime üht-teist. Tema ema leidis. Pärimisseaduse järgi kuulub see teile. Weber vajutab millelegi arvutis ja printerist tulevad mõned lehed. Weber võtab nad printerist ja paneb Noora ette. Noora allkirjastab need ilma vaatamata. Weber vajutab jälle mingit arvutinuppu, taas tulevad printerist lehed. Noora allkirjastab ka need. Weber võtab läbipaistva tõmblukuga paki, milles on 2 kõvade kaantega vihik. On valmis selle Noorale andma, aga printerist tuleb veel 2 lehte. Kujutate ette, härra Weber. Rohelised saavad võimule ja keelavad teie lehekesed ära. See on võimatu, proua Alzheimer. Nendel lehekestel püsib meie riik. Noora allkirjastab ka need. Lõpuks annab uurija talle paki. Teie mehe päevik. Noora avab paki. Võtab vihiku välja. Pidage meeles, et teil on õigus tasuta psühholoogilisele abile. Mul on kõik korras. Noore vaatab tähelepanelikult uurijalt. Paneb vihiku punasesse seljakotti. Millal te viimati armusite, minister Weber? Ma olen 20 aastat abielus olnud, miks ma peaksin armuma? Ma pole kunagi armunud. Minu terapeut ütleb, et mul on aleksitüümia, suutmatus ära tunda emotsioone. Aga ma arvan, et ta valetab, et ma ei tunneks, nagu jääks millestki elus ilma. Ma ei muretse selle pärast eriti, proua Alzheimer. Sest armastus viib ilmtingimata kannatusteni ja neid, nagu te õigesti märkasite, on meie elus juba niigi liiga palju. Teie juhtum on selle heaks näiteks. Vastasin mu küsimusele. Jah. Noora tõuseb ja läheb ukseni. Te ei ole milleski süüdi, proua Alzheimer. Noora kangestub sekundiks ja väljub tagasi vaatamata kabinetis. 10. stseen. Ma ei oska olla. Noora jälgib, kuidas Markus võtab asju riidepuult ja pakib need suurde kohvrisse. Nooral on käes paks must raamatumoodi päevik. See ei kanna seda särki. See oleks võinud varem öelda. Ma terve nädala proovisin öelda, aga sa olid masenduses ja ma ei suutnud leida õiget hetke. Unistasime juba instituudi ajast peale koos elamisest. Ühised hommikusöögid, ühe teki all lebamine, saksa poki kuulamine, üksteise asjade pätsamine. Ja siis sa läksid mehele. Vabandust. Suhted ei saa paigal tammuda, need peavad arenema. Nad arenevadki. Ajas. Aga mis see aeg siia puutub? Mina ja Daniel oleme teitinud juba aasta otsa. Ma olen täiskasvanud mees, mul on juba halli habemes. Ma tahan peret. Sul pole habet.
mõnikord tundub mulle, et sul pole mingit seost ilukirjandusega, Noora. See on metafoor, lühidalt. Suhted peavad arenema oma... sa ei suuda isegi sõnastada. Sest sa ei lase mul seda teha. Olgu, ma istun siin vaikselt ja vaatan, kuidas sa asju pakid, et mind maha jätta. Sa ei ole ju väike tüdruk, Noora. Sind ei saa lihtsalt maha jätta või unustada. Kolisin siia sinu pärast. Elan siin nagu teismeline oma 37 eluaasta juures. Seisan järjekorras, et duši alla pääseda. Sa kolisid siia selleks, et mitte istuda üksinda tühjas korteris, kus kõik tuletab sulle meelde. Sa ise tead, mida ja keda. Siin ma siis istun. Üksindusse mähitult. Noora, 2. aasta on juba käimas. On aeg jälle jalule tõusta. Elu ei saa seisma jääda. Tegelikult, Markus, elu jääb iga päev seisma tuhandete inimeste jaoks. Sõda, looduskatastroofid, epideemiad, lähedaste kaos. Mis epideemiad veel, Noora? Covid, linnugripp, kollapalavik, ahvirõuged. Lõpeta teiste inimeste valu kasutamine oma probleemide õigustamiseks. Mida? Et mina kasutan teiste inimeste valu. Aga mida sa siis teed? Sa pole isegi psühholoogi juurde läinud. Sa tead, milline koormus praegu psühholoogidel on. Põgenikud, emigrandid, vähihaiged. Markus viibutab sõrmega Noora näo ees. Sa unustasid mainida kliima soojenemise ohvreid. Ma üritan sinuga tõsiselt rääkida. Ja muide, metsatulekahjud ja üleujutused on otsene tagajärg globaalselt. Selgita mulle, kuidas sinu kannatused aitavad pagulasi. Ma olen nendega samas kannatuste väljas. Suurepärane. Kui lubad, tahaksin ma sellest kannatuste väljast lahkuda. Sa oled lihtsalt madala empaatiavõimega isekesi ja egoist. Markus kangestub, püksid käes. Tead, ma hakkan Ottost aru saama. Noora jääb vait. Hammustab nahka randmel. Vabandust. Noora vaikib. Ma ei mõelnud seda nii. Noora vaikib. Ma ütlesin rumaluse, ma räägin tihti rumalusi. Vabandust. Ei. Sa mõtlesid ka seda? Ei, mul on lihtsalt liiga lobisev suu. Kõigil on lobisev suu. Selline ongi suu mõte. Minul on see eriti lobisev. Ja see hai jutt oli ka vale. Millise hai? Hai ei söönud mu ema ära. Ma olin tema peale vihane, sest ta jättis meid isaga maha, leidis uue mehe ja pani oma teisele pojale nimeks ka Markus. Miinus Markus, pluss Markus, võrdub Markus. Väga mugav. Igatahes, kui ta suri, olin ma nii vihane, et valetasin haist. Pealegi, kõigil olid nii dramaatilised lood. Me oleme 20 aastat sõda tannud. Sa pole olnud kunagi oma vennast rääkinud. Sõber olemus ei võimu isegi seda rääkida. Jumal küll, Noora, sinul pole sellega midagi pistmist. Noora vaikib. Markus vaikib. Ega mina panen ära. Ma ei oska üksi olla. Mul on oma elu, Noora. Ei lase siin, minu silma all. Ma hoian selle silma peal. Noora, maailm on suur, selles on 8 miljardit inimest, sa leiad kindlasti oma inimesed. Võib-olla juhtub see iseenesest ilma äppideta. Ma olen unustanud, millised alaste mehed välja näevad, Markus. Mine kuradi järve äärde, tuleta meelde. Varem käisid siis seal igal suvel ujumas. Kas see kõik on minu pärast? Kas see on selle pärast, et ma viin kõik kruusid oma tuppa? Mitte kõik siin elus ei keerle sinu ümber, Noora. Noora vaikib. Otto on nii ära. Mida? 11. stseen. Tere tulemast. Rünnevald. Järveäärne nudistide rand. Sinises kleidis Noora, punane seljakott üle õla, möödub murul kõhuli või selili lebavatest paljastest inimestest. Need on nii päevitunud kui mitte, karvased või mitte nii väga, noored, keskealised ja vanad. Ta möödub ainsas riides noormehest. See istub mustas ülikonnas ja särgist puu all, tahvelarvuti käes. Noora läheb mööda, peatub ja tuleb tagasi. Mees kangestub ootamatusest. Noora läheb tema juurde. Võtab seljakotist rannalina, laotab murule ja heidab sellele. Võtab kleidi seljast. On paljas. Noora ülikonnas mehele vaadates seljakotti. Kas valvate seda? Silmi tõstmata poiss noogutab. Paljas Noora hüppab vette ja tuleb kohe eest välja. Võtab seljakotist õhukese pihiku. Loeb. Mees vaatab teda vargsi üle tahvelarvuti. Kaua ei julge kõnetada. Kas ma tohin huvi tunda, mida te loete? Schopenhaueri.
mees püüdlikult Noorale silma vaadates, kuid pilk läheb allapoole. kas see on mingi kaasaegne kirjanik? midagi sellist. loed pakendi. Noora arvab, et elu on huvitav. teda huvitab kõik. tema hullumeelsed kirjanikud, sõbrad, naabrinaine, kes kogub rõdul kaisukarusid, meie sõprade lapsed, uued spordialad, füüsikaseadused, loomade elu. olen anestesioloog. tean, et kõige siiram naeratus on see, kui inimene viiakse medikamentoossesse unne ja tunnustab hetkeks iseenda, oma minevikku, olevikku ja tulevikku. ma kogun selliseid naeratusi. Noora paneb lahtise vihiku kõrvale. kuidas teie nimi on? Noora. täpselt nagu romaani peategelasel. jaa, selline huvitav kokkusattumus. väga meeldiv, mina olen Hammad. Pustus ei kasutada sõna tassatuv, kokkusattumus, juhus. kõik ütlevad ettefak, harmooniline koostoimimine. Pustu. olen Pakistanist. mu sõber ütles, et Berliini mõistmiseks peab siia tulema. ma tulin. ja kuidas tundub? Hammad püüdlikult Noorale silma vaadates, aga pilk langeb tahtmatult allapoole. mulli ettevalda. rääkige mulle harmoonilisest koostoimimisest. minu suhted lõpevad alati, mis on sõna harmooniline vastand? kaootiline, konfliktne. just täpselt. kõik mu suhted lõpevad konfliktiga, lahendamata konfliktiga. aga mis vahe on kokkusattumusel ja harmoonilisel koostoimimisel? kokkusattumus on see, mis näeb olevat. huvitav. asjad ainult teesklevad, et nad on juhustlike ja seosetute sündmuste kokkulangimine. tegelikult on kõik kokkusattumused ette määratud seaduspärasused. sa usud seda? ma ei tea. Koraanis on isegi Jumala nimi peaaegu alati kirjutatud täpselt samasse kohta reas. nii et seda saaks ühele joonele viia. aga on ka erandeid. mõnes kohas asetseb see natuke paremal või vasakul. kas jumalik harmoonia jookseb siis kokku? see on selleks, et need, kel pole piisavalt usku, arvaksid, et see on tassatuv juhus. aga millesse sina usud? mina usun, et maailm on täis harmoonilise koosmõjusid. ma ei tunne selles linnas kedagi. saabusin 3 päeva tagasi minu kodumaal, võib selle eest üles puua. mille eest? Hammad vaadates paljaid inimesi ümberringi. prohvet Muhamedi solvamine oma alastusega toob kaasa surmanuhtlusse. samasoolised suhted toovad kaasa surmanuhtluse. kui kristlane puudutab veeanumat, millest joovad moslemid, on karistuseks surmanuhtlus. kui abiellud liiga kiiresti pärast lahustust, surmanuhtlus. kui sa abiellud kohe pärast leseks jäämist, nuhtlus. ma sain põhimõttest aru. jaa, ei kõla eriti harmooniliselt. sina tulid minu juurde esimesena. see ei saa olla juhus. sa oled eriline. mina näen seda. olen täiesti tavaline. Lähed ujuma? Lähen. Hammad tõuseb, ikka ülikonnas. sa kavatsed ülikonnas ujuda? nojah. ei, nii ei lähe. võta ülikond seljast, võta kõik seljast. see ei ole Islamabad, see on Berliin. vaba kehakultuur, oled kuulnud? pööra palun selg. Noora keerab selja. Hammad võtab riided seljast, jätab vaid kella käe peale. mine esimesena, ma tulen järele. Noora läheb ette, tema järel Hammad ujuvad. lahkuid külm. liiguta ära ja seisma. Soeneb. Soe. ma ei suuda uskuda. ma ujun järves alasti tüdrukuga. Hakkab sadama. vihma käes. tere tulemast Berliini. lõdvestanud ja hõljuv just nii. Noora on selili, käed-jalad tõstetud. Hammad teeb järgi. vabadus on parem kui Allah, eks? vabadus ongi Allah. Vaikivad. kuidas Pakistanis ujutakse? riietega, kaamelitega. Noora näitab näpuga taevasse. vaata, vikerkaar. Vaikivad. ma armastan sind, Noora. mida? ma armastan sind. sa ajad armastuse ja vabaduse segamini, Hammad. sa oled minu saatus, Noora. see on ehtne ettefakk.
mind oleks Islamabadis peaaegu tapetud. Ma töötasin valitsuses, riigipangas. Mul oli kõik hästi, mul oli kodu, amet, raha, prillid, kell, kaamel. Mul oli kaamel. Ma läksin Imrani toetuseks protestile, sest ta mängib kriketti. Inimesed süüdasid lõikeid, rebisid liiklusmärke maha, loopisid kive. Imran on meie peaminister. Halb inimene ei saa mängida kriketti Norras. Sa oled minu saatus. Te mängite kriketit, sest Briti impeerium õpetas teid omad. See on ohvrimentaliteet, kolonialismi ohvrimõtteviis. See on saatus. Ja vikerkaar ja vihm ja see järv ja sina, see on ettefak. Ei, Hamad, see on tassatuhv. Maailm koosneb tassatuhvidest. Inimesed, kellele mõistetakse surmanuhtlus usu või protestil osalemise eest, on tassatuhv. Nad oleksid võinud sind süüdi mõista. Inimesed, kes surevad sõdades, on tassatuhv. Inimesed, kes sünnivad diktatuurides, on tassatuhv. Inimesed, kelle tapavad nende mehed, on tassatuhv. Inimesed, kes vangistatakse oma vaadete eest, on tassatuhv. Need on miljonid ebaõiglased juhused, millest pole mingit harmoonia. Sa lihtsalt ei ole veel aru saanud. Peagi mõistad, Noora. Me saame palju lapsi, see on ettefak. Noora ujub kõigest jõust kaldale. Noora, kuhu sa lähed, oota? Hamad ujub Noorale järele, aga Noora ujub kiiremini. Ta saab eest ära, ujub kaldani, tuleb veest välja. See kõik on tassatuhv. Ainult siis, kui inimene ise elust lahkub, on see ettefak. Paljas Noora haarab päeviku ja jookseb metsa. 12. stseen. Parim päev suremiseks. Rüünevald. Paljas Noora loeb puu all Otto Päärikut kõva häälega. Meil on reanimatsioonis väike filmikogu patsientidele. Seal seisavad raamaturiiulid DVD-dega ja igaüks võib kodust midagi kaasa tuua, täiendada kollektsiooni. Neid vaatavad patsiendid, kes ootavad tõsiseid eluohtlikke operatsioone. Täna tõi keegi sinna Bruce Willise märuli järjeloo. Kõik oleks hästi, ainult et karbil on suurte punaste tähtedega kirjas hea päev suremiseks. Algul tahtsin omanikku üles leida ja skandaali korraldada, aga siis mõtlesin, et selles on midagi. On häid päevi suremiseks ja on halbu päevi. Alati on parem lahkuda õigel ajal. Olen päästnud palju elusid, aga ühte oma süüdõttu ei suutnud hoida. Perekaotus. 32 liitrit ei suutnud kateetrit veeni kinnitada. Mees suri laual. Süda. Plaaniline patsient, mitte erakorraline. Me pumpasime verd sisse, ta kaotas selle. Me pumpasime jälle sisse, ta kaotas jälle. Plaanisin tõhtuks, valisin vale ravimi, alahindasin riske. See oli halb päev suremiseks. Ta oli vaid 42. Tal oli naine ja koer. Ma jõin pärast seda 3 päeva järjest. Meie anestesioloogid oleme kanged inimesed, aga see lõi nüüd rivist välja. Noora käis ümber minu. Vaatas mulle silma, püüdis lohutada, mis ajas mind kohutavalt närvi. Ei tohi end rahuteki alla peita. Muidu tapad patsiente edasi. Seda tuleb läbi elada. Kõik tuleb läbi elada. Ta muidugi tahtis parimat, ta lihtsalt ei mõista seda. Ta üldse ei mõista paljusid asju. Raamatutes. Seal mõistab ta kõike, aga elus eriti. Erakorralise abi protokollis on selgelt kirjas, et inimene tuleb reaalsusesse tagasi tuua. Selgitada, mis juhtus, mitte midagi varjata, mitte lukku rääkida. Nagu ägeda verekaotuse korral. Ellujäämiseks peab jääma teadusele. Aga mina nagu enam ei oleks teadusel. Olen näinud nii palju surma, et inimesed ei ärata minus enam kaastunnet. Noora jookseb põgenikega ringi vabatahtlik Haberthofis. Tassid kedagi koju, aga mina ei tunne midagi. Täielik sedatsioon. Mitte see, kus tekib kergendus mineliku kaotamisest ja mõtete peatumisest, kui inimene veel suudab ise hingata, vaid totaalne narkoos, kus on vaja juba hingamisaparaati. Kõik värisevad teravad tunnete käes, aga mina olen tühi. Mõnikord meenutan päevi, mil ma olin täis. Kerin peas tagasi oma kohtumist Nooraga. Kuidas ma pühapäeval läksin Mauerparki.
trügisin läbi rahvamassi kirbuturul ja äkki nägin tüdrukut, kes proovib peegli ees roosat kleiti. On külm oktoober, aga tema seisab seal ja üritab seljal tõmblukku kinni tõmmata. Pöördub minu poole, näeb mind ja palub abi. Mul hakkas sees kõigitama sellest, kui kergelt ja lubas võõral mehel, see tähendab minu oma keha puudutada. Mina ise ei oska abi paluda. Mulle tundub, et muudan ta elu masendavaks. Ta peab mind matkatele, näitustele, tutvustab uusi inimesi, tantsib keset teed, laulab autos, nutab pärast uudiste lugemist ja mina lohisen ta järel ebameeldivalt kolisedes nagu konservikurk. Eksistents on talutav ainult siis, kui ma seda ei märka. Äkki oleks parem üldse mitte eksisteerida. Ma ei tahaks, et ta mäletaks mind kui igavat meest paistes näoga, kes iga operatsiooni napsiga maha lugutab. Võib-olla pakub mu surm talle lõbu, kui mina seda ise enam ei suuda. Noora karjatab puu all. 13. stseen. Ma enam millegi üle. Noora siseneb Markuse täiesti tühja tuppa. Istub põrandale. Tal on jalgadel sinikad ja kriimustused. Ta istub mõne aja vaikides. Koputus uksele. Tuppa tuleb Leena. Kas ma tohin sisse tulla? Sa juba oled sees. Kuule, asi on nii. Anna tulla. Ma sõidan Minskisse. Selge. Sa ei taha küsida, miks? Miks? Me lähme Vikaga Paškat otsima. Vikaga? Ja, tema tüdrukuga. Olete nüüd ühel meelel. Ma pakkusin talle kohtumist. Ta elab Varssavis. Me otsustasime kohtuda keskel Poznanis. Kas teadsid, et Poznani kaitsepühak on apostel Paulus? Me Vikaga otsustasime, et see on märk. Lahe. Ma kujutat ette, ma ei tea, kuidas seda seletada. Igastahes ma armusin. Ma ei imesta. Oota, kellesse? Vikasse. Suurepärane. Nüüd pole teil meest vaja. Me sõidame Minskisse, et Paškat päästa. Kuidas te kavatsete teda vanglast päästa? Tahame, et ta vahetataks Poolas kinnipeetava spiooni vastu. See oli Vika idee, ta on väga tark. Kas su Vika pole juhuslikult agent? Mis agent? Tavaline. Vika? Mis sa nüüd? Ei. Kuidas sa üldse sellist asja mõelda võisid? Vika? See on võimatu. See on mingi jama. Vaikivad. Kas ma rikkusin su tuju, et ma armusin enne sind? Kostub ukse avamise hääl. Mehe naise rõõmsad hääled. Kas meil on külalised? See on Sabina poiss, Arif. Sa ei teadnud? Ei. Ta kohtus temaga Iisraeli meeleavaldusel Palestiina toetuseks. Kuidas nii? Oh, see on pikk lugu. Berliinis teab küll, mida kõik ei juhtu. See on tõsi. Ta on meil juba 3. tööd järjest ööbinud. Sa ole märkanud? Ei. No, nii et nii on lood. Olgu, ma lähen asju pakkima. Ka tema lahkub ilmselt varsti. Kes? Sabina. Ja mina jään üksi. Äkki ongi parem. Ma kutsun seda perioodi meestevaheliseks ajaks. Mul oli viimane periood, selline periood ammu. Tead, kui hea see on? Olen alati nii loominguline nendel aegadel, nii energiline. Mul on nii palju projekte, sõbrad, sõbrannad, tantsud, ambitsioonid. Ära püüa seda vahele jätta. Ela see läbi. Hästi. Ma lähen. Mul on homme 2 bussi ja 1 rong. Ole seal ettevaatlik, eks? Mida sa loed? Tähelepanelikult vaadates. Ja miks sul jalgadel sinikad on? Kukkusin rattaga. Leena suudleb Noorat põsele. Noora istub liikumatult. Lahkub. Noora vaatab ühte punkti seinal. Võtab telefoni ja guugeldab. Valutu viis surra. 14. stseen. See ei ole see, mida teie. Grünewald. Paljas Noora päevik kaenla all püüab leida teed metrooni. Äkki näeb poodud meest puul. Ta rikub seljaga, pea rinnal. Otto? Otto! Noora läheb ümber puu. See pole mees, vaid mannekin. Pea asemel padi, nööbid silmadeks. Kaelas on silt. Parem surra, kui elada orjana. Maha kapitalism.
kuradi aktivistid, kuradi performaatikud, ma vihkan seda linna, vihkan sind, Otto. Noora ronib puu otsa, toob nuku alla. Mööduvad imestunud inimesed. Üks noor inimene peatub ja jääb huviga Noorat vaatama. Tuleb tütarlaps ja hakkab telefoniga Noorat pildistama. Tulevad uued ja uued inimesed ja plaksutavad Noorale. See ei ole see, mida te arvate, see ei ole performance. Mass plaksutab. Minge koju! Keegi karjub, bravo! Mitte kõik, mis selles linnas juhtub, ei ole performance, saate aru. Keegi karjub, geniaalne! Noora viskab nuku maha, palub žestidega noormehelt inimmassist tuulejopet. Plaksutamise saatel annab mees talle jope. Noora paneb selle selga ja põgeneb. 15. stseen. Neile, kes rase Noora, teekruus käes, istub näoga saali poole. See ei ole veel lõpp. See on esimene asi, mida ma ütlen neile, kes siia tulevad. Noora naeratab ja vaatab nägusid saalis. Tere. Mina olen Noora. Ja ma oskan teha niimoodi. Noora paneb kruusi kõhule. Kruus ei kuku, püsib paigal. Kõik naeravad. See on tugigrupp neile, kelle lähedased on lahkunud omal soovil. Neile, kelle lähedased on õhku haihtunud. Neile, kelle lähedased on teinud otsuse, mis viis surmani. Neile, kelle lähedased on muutunud tundmatuseni. Neile, kelle lähedased pole enam lähedased. Neile, kellel ei ole lähedasi. Neile, kes võiksin seda loetleda lõputult. Joob kruusist. Siin õpime me aktsepteerima teiste inimeste otsuseid. Aktsepteerima olusid. Aktsepteerima oma viha. Aktsepteerima kaotused. Vaikus. Kas te teate midagi Berliini sündroomist? Vaatab tähelepanelikult inimesi saalis. On olemas Jeruusalemma sündroom. See on siis, kui inimesed sõidavad Jeruusalemma, mässivad end linadesse ja lähevad linna jutustama. On Pariisi sündroom. Kui te lähete esimest korda maailma parimasse linna ja kõik on sinu vastu häbematud ja kogu aeg sa jääb vihma ning sa hakkad arvama, et see on mingi vandenõu praegu sinu vastu. On Stockholmi sündroom. Seda peab kõik. Ja on ka Berliini sündroom. See on siis, kui teate, ma tahan kõigepealt teie arvamust kuulda. Mis te arvate? Mis on Berliini sündroom? August 2024. Дорогие друзья, давайте начнем. Я дам немножко контекста и anname natukene konteksti. А потом уже уступлю место режиссеру, чтобы просто не запутаться в переводе. Mitte segada selles tõlkimises. Полина Бородина, российский драматург. Polina Borodina on Venemaalt pärit, ta on Venemaa dramaturg, autor. Пьесы, которые много где ставились по всему миру. Näidendid olid kogu maailmas, oli lavastatud. В начале российского полномасштабного вторжения на территорию Украины, Siis, kui Venemaa ründas Ukrainat, в связи с несогласием с решением российских властей, с Venemaa poliitikaga, niimoodi да, и за опасения за собственную безопасность, ta kardas oma elu eest ka, покинула ta Россию oli sunnitud Venemaalt ära minna и в настоящее время живет в Берлине. ja praegu elab Berliinis. И эта пьеса, в ней какое-то есть отражение Ja жизни. see näidend on selle elu peegeldus.
Когда я эту пьесу прочитал, siis kui ma lugesin selle näidendi, мне показалось, что она любопытна тем, mulle tundub, et ta on huvitav sellepärast, et то я могу легко представить, что ее написал современный немецкий ma драматург. võin kergesti ette kujutada, et seda kirjutas kaasaegne saksa dramaturg, saksa autor, Который живет вот в этой международном прослойке, в этом kes слое. elab rahvusvahelises Berliini tasandil või kultuurses Cultural layer. yeah. International cultural layer of Berlin. Ну, конечно, мы чувствуем, да, и на уровне языка, и на уровне keele персонажей. tasandil ja tegelaste tasandil tunneme, et И Полина еще не до конца растворилась. ja Poliina ei ole veel lahustanud veel lõpuni. Мы видим эти корни Me русские. näeme vene juured siin. Но интересна ваша реакция, ваши ощущения. Aga huvitav on teie reaktsioon, teie tunne. Как, то есть вопрос к вам, Küsimus pigem teile. как вы для себя формулируете, что такое берлинский Kuidas синдром? te enda jaoks vormistate, mis asi on Berliini sündroom? Кто хотел бы? Kas keegi tahab midagi öelda? Не бойтесь говорить глупости в том числе, потому что нет правильного Saabki ответа. rumalusi rääkida, sest ei ole õiget vastust üldse. Мы все немножко как детективы, да, в этой ситуации. Oleme selles situatsioonis nagu detektiivid. Автора с нами нет, Autorit ei ole meiega praegu kahjuks. есть пьеса и прочтение. Ainult on lugemine ja näidend iseennast. Даже прочтения еще толком нет, да, потому что это не спектакль, это чик. Ja kuna see ei ole isegi etendust, vaid lugemine, ei ole ka selles mõttes lähendust. Поэтому давайте вместе попробуем понять, что же такое Proovime берлинский синдром. kõik koos aru saada, mis asi on Berliini sündroom. О чем эта пьеса? Millest see näidend räägib? От кого беременна героиня? Kelle poolt rase peategelane. Может быть, это и есть ответ? Äkki see on vastus? От Вики. Вики? Можно я скажу? Спасибо большое. У меня очень плохой эстонский. Если бы я чаще видела такие пьесы на эстонском, я бы, наверное, лучше знала. Поэтому спасибо. Перевод. et see paneks nagu rohkem sihukesi lugemisi ja neid näidaseks, siis inimesed saaksid. Так что же такое берлинский Mis asi on Berliini sündroom? Кто смеет? Мне кажется, какой-то... Михаил. Sorry. А потом... Мне просто показалось, что Mulle tundus, et берлинский синдром, ну как бы Berliini вообще sündroom. сейчас я начну, что как будто такое ощущение, что человек стоит на распутье, где вот так 18 дорог, 18 тысяч дорог, и все дороги не ее. Selline tunne, et tegelane seisab, tal on palju valikuid, kuhu tal on palju teed, hästi palju, mitu tuhandet valikut, aga miski ei ole tema oma. И что в конце она выбрала какую-то дорогу, причем тоже не ее, Ja lõpus ta valis teed, mis ei ole ka tema oma, но старается ее себе присвоить. aga üritab omaks võtta. Не свою, ну как бы явно не свою, она не может понять, потому что как бы, Aga ta ei с одной ole стороны, tema oma. да, с одной стороны там и вот эта встреча с пакистанцем, с другой стороны Да, это полный. Lena, Pakistani inimesega kohtumine ja siis Leina. вот эта трагическая история с мужем, See а traagiline где она, не очень понятно. Lugu abikaasaga, aga kus ta on iseennast, ei ole aru saada. То есть это история поиска себя. Да. И причем не нахождение, то есть берлинский синдром это как раз когда ты не находишь себя. Berliini sündroom on А siis, kui sa ei leia оказывается, ennast. То есть синдром – это диагноз. Sündroom on diagnoos. Кто хотел? Я Да. Мне кажется, это немножко про шок от большого количества культур, которые сразу обрушились на Tundub, человека. et see räägib šokist, et nii palju igasuguseid kultuuri ja rahvuseid. Да, и их так много, что легко потеряться. Neid on nii palju, et saab nende
vahel kaotada. Мне запомнилась тема про помощь, про то, что Нора носится с беженцами, пытается помочь людям из разных мест. Jäi meelde osa abi kohta, et ta üritab kõiki aidata. И также по дневнику ее мужа понятно, что и его она пыталась поддержать, но у нее не получалось. Ja on arusaadav, toetades tema abikaasa päeviku kohta, et ta üritas ka teda toetada, ka teda aidata, aga tal ei tule see välja. Если принять во внимание общий контекст военный, Kui me võtame arvesse ka sõjakontekst, и что действие происходит в Берлине, toimub Berliinis, возможно, здесь есть что-то про искупление вины. võib-olla see räägib ka искупление вины. Süü lunastamist. Süü lunastamist. И по поводу последнего вопроса, от кого она беременна, сразу я не подумала об этом, но сейчас в продолжении темы помощи, возможно, она стала суррогатной матерью. Мне, например, в отличие от предыдущих людей, которые высказались, мне кажется, что наоборот, она нашла себя в конце. Mulle tundub, et ta leidis ennast lõpuks, ta otsis ennast, see ei sobi see ja lõpuks ta leidis ennast. Ta toetab teisi, ta sai vabatahtlikuks. От кого она беременна? Да, для меня не имеет значения. Для меня имеет значение тот факт, что если она беременна, значит, у нее что все наладилось. У нее есть другой человек, от которого она забеременела. Я предполагаю, что может немного муж есть. То есть, как заканчивается детство, мне кажется, у нее все в жизни хорошо. Sõltub sellest, kuidas toetades sellele, kuidas näidend lõpeb, mulle tundub, et temaga on kõik hästi. Это что касается героини. Второе, что касается постановки, вообще хочу сказать, что если общее впечатление брать, то постановка мне не очень понравилась. Я не нашла мне ничего ценного. Пьеса или пьеса? Нет, пьеса. Näidend, mitte lavastus, näidend. Я чувствую, Näidend ei meeldi. Я думаю, что герои выложились настолько, насколько им сценарий позволил. Сама пьеса. Потому что для меня она сложилась в такую картину какого-то полного хаоса, какого-то сюра, какую-то фигуру с дерева снимают, человек повесился, тут убегают какие-то толпа, начинают аплодировать. Какой-то ошалелый шахматист, который вообще сутками живет там неделями. Вы не разобрались в сюжете, правильно? Ну, не то, что не разобралась, а как раз-таки для меня здесь сюжет абсолютно какой-то бардак. Это называется «Я не разобралась». Нет, это называется Берлин. Я это восприняла так, что, может быть, вы можете оценить, да, что я не разобралась. Я не считаю, что я не разобралась. Я считаю, что для меня в этом сюжете... Вы разобрались, но сюжета нет. Почему есть сюжет? Это сюр. Как можно в сюре разобраться до конца? А кто может сказать Третье, то, что вот касаемо автора, если бы я не знала этой предыстории, о которой вы говорите, наверное, я бы просто к этому отнеслась как к восприятию автора. Как автор воспринимает Берлин. Но зная предысторию, которую вы рассказали, у меня возникает вопрос. А этому автору где-то будет жить хорошо? В России плохо, в Берлине я тоже вижу, что один сюр накладывается на другой, а где хорошо? По-моему, не про автора же. Нет, почему не про автора? Немка. Главная героиня немка. Автор же пишет эту пьесу. Что? Автор накладывает свой какой-то отпечаток. А почему вы считаете, что это автор, это немка? Чехову плохо жить в городе, где было три сестры или что? Я не понимаю. Ну, а там же плохо жить было. Хорошо.
Что здесь говорить? Она говорит свое Да, я мнение. высказываю свое мнение. Да. Нет, я просто в смысле, критиковать. сейчас нет же никакого переноса про то, А что я это так вижу, героине я знаю плохо. вопрос. Да, Окей. правильно. Хорошо. Да, пожалуйста. Я бы хотел сначала сказать одно слово про актрису, которая играла Нору. kes noored mängis . Мне кажется, что это блестящая актерская работа. И если где-то когда-то этот спектакль поставят по-настоящему, надо обязательно ее пригласить. kindlasti kutsume ka Liisa . Тоже для меня берлинский синдром. minu jaoks on Berliini sündroom . Я очень счастливый человек в том плане, что я был в Берлине в ту ночь, когда открылась Берлинская стена. sellepärast , et ma olin Berliinis seal öösel , siis kui hävitati Berliini müra ja И мы видели эти миллионы людей, и у нас была с собой бутылка водки, а у всех берлинцев было с собой шампанское. Мы это все сливали и попали на CNN. liigustada ja siis meid näitas И я там был фальшивый немец, ja ma olin seal . потому что я наливал водку из шампанского, а диктор говорил: счастливые немцы радостно празднуют открытие стены. И это показывали в течение 2 суток, 24 часа, значит 48 часов. Вы знали заранее, что это будет? Я знал, и мне Горбачев звонил, да. И это была удивительная ночь. Об этом можно рассказывать часами. Даже проститутки говорите: идите, вы русские, вам 50% скидки. И все были такие возбужденные. И первая машина въехала, конечно, это был Трабант. Его подняли на руки, понесли. Прибежала какая-то женщина в ночной рубашке, пожилая, и в пальто, и сказала, что дети позвонили: мама, скорее, ты же знаешь коммунистов, они закроют стену сейчас опять. А она говорит: мне надо вещи собрать, а они говорят: у нас есть в магазинах вещи. Но я вам скажу, как я понимаю берлинский синдром. Это глубокое разочарование. Потому что всем казалось, что наступает какая-то невероятная счастливая жизнь. И немцы, так же как и все мы, не были готовы к тому, что эта жизнь будет такой сложной. Все говорили, что все будет хорошо. Все. И мне кажется, что вот потом, когда жизнь началась настоящая, у многих людей наступило разочарование, потому что они не были готовы к сложностям. Я очень люблю Берлин. Но чувство разочарования, которое я вижу, Оси недовольны Весси, Весси недовольны Оси, все вместе недовольны пакистанцами, пакистанцы недовольны виками, которые там. И вот эта вот трагическая ситуация, мне кажется, это и есть берлинский синдром. Хотя Берлин все равно гениальный город, и сейчас он все равно гениальный. Но разочарование – это очень серьезное большое чувство. Что же до пьесы, то ее нет вообще. Есть хорошая роль, одна. И есть непонятно кто. Могло быть еще 5 героев, могло быть еще 20 героев. Пьеса очень рыхлая и непонятная. Но исполнительство роли Норы искупило все недостатки. Спасибо. Кто понял сюжет? Не, я понял сюжет. Да, пожалуйста. Я думаю, что чтобы понять эту пьесу, надо пожить в Германии. Это то, что я могу сказать. Я понял. По-моему, вот я не соглашусь с теми, кто ругал пьесу. И пьеса очень хорошая, вполне соответствует. Очень хорошая пьеса.
Просто, чтобы ее понять, надо пожить в Германии. Нет, ну я, в смысле, я буквально имею в виду на уровне фабулы. Ну, понятно, замечательно. Понятно? Вы же поняли, что у героини умер муж, покончил с собой. Да? Отто. Да. Мы поняли это. А почему Маркус говорит, что он жил с Отто, что они вместе жили? Нет, Маркус жил. Нет, он не жил с... у него свой парень. Сейчас я рассказываю. Да. Она, чтобы чувствуя себя одинокой, в ужасном состоянии, зарылась прямо вот в этот как бы слой между этих людей. Она живет с подругой из Белоруссии, с другом геем, в одной квартире. И все это время она ничего не чувствует. Не в общежитии, а как бы они снимают какую-то квартиру. чтобы не жить одной, потому что одной ей очень плохо. После внезапного, помните, в конце она говорит, внезапный уход близких, травма. И вот она ничего не чувствует, и это проблема, о которой она начинает говорить в начале. Это очень важно, потому что в начале она говорит, я ничего не чувствую, в конце спрашивает, что такое берлинский синдром. Ja pärast küsib, mis asi on Berliini sündroom. И она встречается с разными мужчинами, пытаясь влюбиться, пытаясь что-то почувствовать. Ta üritab kas või midagi tunda. Это шахматист, See on malemees, это парень из Пакистана, pakistanlane, и медбрат, который воевал в Сирии. kes sõdis Süürias ja Эти все попытки ни к чему не приводят, да, мы это видим. asjad ei too midagi. Ей дают дневник ее мужа. Talle antakse tema Otto päeviku. Да, который, ну, в смысле, который был следователем. И читая этот дневник, она еще понимает, что даже когда она жила с мужем, он был эмоционально отчужден и не с ней. И думал, ta sai aru, et ta juba sai aru, et ta ei ole temaga, ta ei ole koos temaga, et ta võtab distantsi. Вот это, как бы, то, что она ощущает сейчас, он чувствовал даже во время брака. Ta tundis isegi siis, kui nad olid abielus. И это подводит ее уже к тому, чтобы просто вот эта вся ситуация целиком приводит к тому, что она начинает гуглить про самоубийство. Ta hakkab guugeldama suitsiidi kohta, enesetapu kohta. Происходят еще такие события, как все ее сожители, да, разъезжаются. Lähevad laiali ja этот уезжает к своему другу Margus läheb Danielile juurde. Лена уезжает. У нее вообще очень смешная история, что влюбляется в девушку своего брата. Armukesse. Это очень Paska armukesse ja läheb teda päästma paska. И ее кризис, наверное, приходится вот на этот момент, когда она голая бежит с этим кризисом и видит повесившегося человека. Помните, этот шахматист говорил, давай поиграем в перенос, я буду этим твоим мертвым Отто. Ну, как в терапии делается такой, в психодраме. И это происходит в тот момент, когда она видит этот манекен. Мне кажется, что интересная среда, которую автор препарирует, дает нам возможность заглянуть в мир, в котором мы не живем. Я не часто бываю в Берлине, и в такой среде редко бываю, но я погружаюсь в нее вместе с автором, как батискафе в какую-то вселенную, в которой все эти люди живут, яркие, разные. Не всегда же в театре будет Дурненков, который будет нам рассказывать либретто. Ну, вы знаете, это все есть в пьесе. Это же вопрос, как бы, в том числе режиссера, чтобы это все поставить. Это все есть. Вопрос, почему 15 мая 22 года 2 раза показывали? Что это число дает? Это умер муж, повесил. День смерти. День смерти мужа. Главное событие для героини. То есть берлинский синдром, это вот это
публичное одиночество, да, в мегаполисах, миллион лиц, миллион людей, миллион национальностей, миллион языков. Ты со всеми, ты ни с кем. Да? Все голые, но никого, людей не видно. Вот это вот ощущение, которое передается в пьесе, мне кажется. И оно такое как раз вот очень экзистенциальное, ну, экзистенциальное одиночество, когда мы, да, когда мы одиноки в компании. Но мне кажется, что, хотя прозвучала очень верная, на мой взгляд, вещь про то, что берлинский синдром — это диагноз, который автор ставит. Мне кажется, что Берлин — это пространство перехода. Потому что вот эта последняя сцена, как вы верно сказали, это очень какой-то позитивный момент. Позитивный момент. Героиня, ну, как бы, она буквально, ну, готовится дать новую жизнь. То есть этот момент, как бы, перехода из того состояния в другое. От кого она беременна? Она от всех этих беременна, от всех этих людей. Понимаете, да? От соседей, вот, от Маркуса, от Лены, от пакистанца, от шахматиста, от всего вот этого мира. Она рождает нового гражданина, нового какого-то берлинца, который соединит в себе все. И это не настоящий человек, это то, кем Полина Бородина будет завтра, которым она готова чувствовать. Мне кажется, автор вполне восхищается миром, в котором живет. Мне кажется, он, какие они яркие и разные в этом есть. Ну, но я бы их не увидел, если бы их автор не любил. Нужно добавить, по-моему, мне кажется, что это отчуждение, о котором вы говорили, это не проблема Берлина, это проблема нормы, у которой произошла личная трагедия, поэтому она все отрицает. Вот ей не нравится человек, который спас собаку, который вегетарианец. Вот она даже разумная, добрая, вечная тоже отрицает, поскольку у нее произошла такая личная трагедия. И, но, по-моему, все вот эти вот интересные, разношерстные люди, которые ее окружают, они в конце концов не тягивают. Мне понравился тоже ваш комментарий, что она беременна от всех. Постепенно от встречи со всеми этими замечательными людьми. Потому что берлинцы идут на контакт, это норы всех отталкивает, поскольку находится в тяжелой ситуации. Вот за вами кто-то, извините, бьет свет, плохо видно. Вы хотели сказать, что Ставьте на меня, Нет, показалось. Мне кажется, какой-то оптимизм в этой пьесе есть. Это ситуация перехода завтрашнего дня. Это ощущение, что мы все... Ну, это Вавилон. Да? Берлин — это Вавилон. Извините за банальность. И эта ситуация Вавилона, она как раз разворачивается. Вот народы переселяются, вот они так переселяются. Мы сейчас живем в таком же времени. Ну, в Таллине, может, это меньше чувствуется. Давайте на самом деле все было сказано, да. Для нас тоже берлинский синдром оказался кучей проблем, которые главная героиня пытается подключиться и пытается действительно переживать их. Но их настолько много, они такие разные, что она не успевает углубиться ни в одну из этих проблем и постоянно плавает на поверхности. Вот это, по-моему, берлинский синдром. И может быть, пьеса действительно прыгучая такая, может быть, действительно со структурой нужно, да, что-то как-то придумывать решение, но ее было очень приятно, очень интересно, вот как вы сказали, это вот между детективом и психоаналитиком работа. Очень интересно было препарировать и главную героиню, и мы очень много говорили с Лавизой, с актрисой про self-harm, что она хочет что-то, хотя бы что-то почувствовать, хотя бы что-то болезненное, но что-то почувствовать, что из-за этого события она не чувствует абсолютно ничего, и она эту реальность как будто бы провоцирует на какие-то действия. Она же не просто так приходит к самому странному человеку до пляжа.
где принято быть голыми, она приходит к одетому человеку, и она таким образом просто пытается эту реальность провоцировать, чтобы хотя бы что-то почувствовать, хотя бы боль. И это было очень интересно искать в этих всех свиданиях, в этих всех диалогах, что когда ее все бросают, и она все еще как бы стоит на месте. Она вот, как Миша сказал, все еще стоит на этом огромном перекрестке. Вот. А так все было, по-моему, вами, да, сказано. Ну, мне кажется, структура, ее можно выпрямить в линеечку, сделать. Она пьеса станет сразу в 2 раза более скучной. Потому что возникнет прямая хронология. Да? Здесь есть то, что называется флешбеки и флеш-фьючерсы. Сцены из будущего и сцены из прошлого. И они так очень замысловато автором сделаны как раз, чтобы мы в том числе оказались вот в ситуации этой карусели, на которой ты едешь, а вокруг разные цвета, фонари, и все это сливается в такую кутерьму. Потому что такое ощущение от Берлина сегодня, да? Ты приезжаешь, он какой-то, как Рим, да, Рома. Кто-то тянет руку. Да, пожалуйста. Меня тоже Полина зовут. Здорово. Вот видите, возник мостик. Вас, Полина? Нет, я не Полина. Я хотела спросить, а чего не хватило белорусский Лене? Вот когда она перешла на русский язык, я даже там не успела вот понять, что она поняла про Берлин. А мне кажется, что вот это... Это как, когда, вот, например, мне кажется, почему пишутся стихи, потому что нет какого-то человеческого языка или слов, которые можно выразить. Точно так же и ей просто недостаточно ее, вот, как бы, может быть, немецкого и как бы культурные вот эти вот расхождения тоже. И просто уже не хватает этого, поэтому это просто человек идет как вот, какое-то такое. Да, на чем как бы она действительно может себя, на том языке, на котором она действительно может выразить свои чувства и эмоции. Да, плюс еще эта дистанция, о которой мы говорили, что не обязательно, наверное, быть понятой, потому что из-за этого огромного количества языка и огромного количества проблем разных, там была вот эта шутка, что произраильский митинг в поддержку Палестины, что это все так перемешалось, что абсолютное безумие, во что невозможно нырнуть. То есть люди говорят и не понимают друг друга. Вот. Это скорее, как мне кажется, больше про эмоциональную невозможность коммуникации, кризис коммуникации, да, на самом деле. Потому что мне не хватает этого языка, чтобы выразить себя. Меня никто не понимает, я могу только беспомощно материться на своем языке, который никто не понимает. Да? А у нас, может, Полина сейчас присоединится на 5 минут. О! Да? В 7 часов. Есть буквально. Нет, отлично, отлично. Да? Давайте, Полина. Только ваша просьба говорить в микрофон, чтобы она тоже... А где же микрофон? Здорово. Алло, Полина, ты с нами? Я с вами, привет, ребята. Привет, а ты давно с нами? Я недавно с вами. Ты слышал, да, что мы говорили про твою пьесу? С часовыми поясами произошла. Мне сказали прийти в 6, а потом выяснилось, что 6 это тоже 5. Но я с вами. Вы на каком языке разговариваете? Мы на русском с переводом на эстонский, поэтому говори. Ты можешь на русском. Ну, слушай, мы тут уже все копья сломали, все шашки сломали. Расскажи, вот 2 вопроса к тебе. Но Давай. Ты можешь, конечно, послать, потому что, в общем, ты уже все сказала пьесой. Твоя интенция авторская, да, почему ты эту пьесу написала. И второе, это что такое берлинский синдром для тебя? Ага. Ну, на второй вопрос я реально пьесой ответила, поэтому тут, мне кажется, чем больше я буду на него отвечать, тем больше я буду сужать поле для интерпретации, а я этого намеренно делать не хочу. Ну и вообще, мне кажется, что мне как раз это интересно тем, что именно словосочетание «берлинский синдром» как официального словосочетания по типу иерусалимского, там, я не знаю, стокгольмского не существует, и мне, в общем, в некотором смысле нравится, что там люди могут туда свои вещи засунуть, но у меня, конечно, там определенная есть проблематика. Ой.
Так, ты зависла. Плохой интернет, да. В подвале. Сейчас отвиснет. Можем наслаждаться просто, какая Полина красивый драматург. Саша. Это всегда дополнительный бонус. Ну вот. Ну хотя бы один ответ. Какой? Я что-то пока не это. На второй вопрос просто. Ну, она сказала, что не будет отвечать на этот вопрос. Хотя бы это. Хорошо. Забавного факта, что в Москве Полина жила просто в соседнем доме. Про Бали? Да. Вот, хорошо, про намерение твое скажи, пожалуйста, вот как ты, Блин. да, для кого ты эту пьесу написала? Я для себя все пишу, все, я не мыслю намерениями, но у меня есть всегда одно намерение, оно на самом деле во всех пьесах одно. Я пытаюсь писать честно. То есть не про то, что сейчас нужно написать, не про то, что сейчас правильно написать, не о том, что, я не знаю, там какая-то адженда специфическая. Я всегда пытаюсь писать о героях, которые болят у меня, и с которыми происходит что-то, что мне на данный момент важно и интересно. У меня в этом смысле всегда кажется одна, просто, видимо, визит с моей собственной жизнью меняются от этого темы. Но главная тенденция всегда честность. А почему главная героиня немка тогда, а не россиянка? Вообще нет никакого противоречия. Я не пишу никогда прямо про себя. Я драматург 15 лет. Было очень странно. Я все 15 лет карьеры занималась написанием одного и того же текста про несчастную воплощение. Просто неинтересно. И главное оружие — это эмпатия. И мне искренне интересны и другие люди, но они другие, у них другие проблемы, у них другие контексты, но я всегда, когда выбираю персонажа, его миром очень часто находится, и у меня персонажи есть, я выбираю его так, чтобы что-то, что происходит в жизни этого персонажа, что-то, что у этого персонажа болит, меня бы это очень как-то занимало, трогало, задавало какие-то вопросы. Прозвучало, что тебе, Полина, не нравится Берлин. Это есть вообще такая оценка в пьесе? Нет. Ну в Берлине так никто не прочитал, кстати. В Берлине очень хорошо принимают пьесу. И нет, это вообще в этом тексте нету на самом деле никакого негативного отношения к Берлину. Совершенно, на мой взгляд. Тут есть история, связанная с его особенностями, но при этом, мне кажется, тема, она в ней есть щепотка универсального и щепотка уникального. Да, Берлин как локация имеет большое значение, но одновременно с этим эта тема... и я это понимаю, когда слышу какие-то отзывы людей, которые никогда не жили в Берлине, даже там не были, и читают этот текст. Там есть какой-то набор сегодняшних тем, которые важны для самых разных людей, и их трогают, и им это понятно. И для них там Берлин просто становится таким фоном художественным, да. А для кого-то там, да, для берлинцев, конечно, там какие-то тонкие вещи, они там тоже хохочут, считывают или как-то задевают по-особенному, потому что все очень близко. Но вообще я в Берлин на самом деле влюблена в это странное прочтение. Нет, у меня нет к Берлину никакого негативного отношения. Мне кажется, оно такое очень... Даже не влюблена, кстати, не влюблена, а уже, наверное, как бы в отношениях, такое трезвое, как город, что любит, где-то пугает. Полина, скажи последний вопрос, мы уже должны заканчивать. Какая судьба у пьесы, будет ли постановка и на каком языке, если будет? Да, сейчас как раз мы
ведем переговоры по поводу постановки. Ее хотят ставить и на английском, и не в Германии. И в Германии вот сейчас готовится перевод, и будет тоже скоро читка уже в немецком театре. Ее и русскоязычные ребята тоже хотят ставить, но вот, не знаю, сейчас. Я пока просто боюсь. Когда я не подписала контракт, я... Да. В общем, не важно, на каком языке, правильно я понимаю? Или... На самом деле, ну, вообще, предложения постановки поступали буквально 3 языка. Ну, то есть, короче говоря, я не знаю, что там дальше будет, но она как бы, кто-то ее хочет делать на английском, кто-то ее хочет делать на немецком, кто-то ее хочет делать на русском. То есть как-то вот так. Не вижу здесь никакой какой-то языковой, что ли, тенденции. Мы желаем удачи, успеха пьесе и тебе, чтобы были постановки. Мы хотим увидеть спектакль. Спасибо большое. Вдруг и в Сталине тоже это случится, да, Дан? Я давлю на режиссера тут, конечно. Ну, мне кажется, это вот так здорово, что вы перевели на эстонский. Я вообще как человек, который там сейчас учит 4-й язык в своей жизни, я как бы влюблена в самые разные языки. И эстонский как язык специфической зоны распространения географии не такой широкой, но при этом очень сложный, насколько я знаю, очень красивый. У меня есть друзья, которые говорят на этом прекрасном языке. Мне просто всегда приятно, когда меня переводят там на какой-то язык не очень очевидный. Если это вдруг когда-то там кому-то пригодится, еще там в постановке, ну, конечно, прекрасно. Но в целом я просто рада, что вы прочитали и надеюсь, что она как-то, этот текст с теми, кто сидит в зале, как-то взаимодействовал, и это было интересно, и можно было себя увидеть в этой хоть и берлинской истории кому-то. Вот, спасибо большое. Спасибо тебе, Полина. Спасибо. Спасибо режиссеру, артистам и вам за то, что были с нами. Спасибо. До свидания.